There is an interesting beef for air course on the internet between Kevin Taylor and Twene Jonas. Now, TikTokers for no, Abedin do Kwana Bosso, our more dare Kevin Taylor ya bema. I didn't know I bring no. Twene Jonas Abedin at him. But on Timmy reply no, and ever did the Wumwa, or serious of reply Twene Jonas, no, a bema or reply no, ever in tea. My man to the moon watch the wife and Eddie Mammy. Ever comment section. How you PENYAH broke me there, best was any demo. Obaa like video no that one, put a subscribe button, somebody click notification connect latest update, about the wide and mama ever comment section. Obaa so not your first any be ashe. It over the life of Kevin Taylor. What can the pay said? He is there for Mahama. I am Mahama and T and Otiasi. It means on one case on share that any life ewo when you low life man onim kwa ada Mahama be no sebe or no be ubi. You will chire say Mahama and T and Otiasi and the team no the be oteso no. He's working hard to serve Mahama. What I say there be our can't way. It there be better than commander-in-chief of NDC Defense Force. They say Obaa NDC party mo omo both defense yeah adwuma no de ma NDC no ka even time the Obaa no. It will be realize say ordinary no be see Mahama ho na memo ho bia de one ka ntra benya manso. In fact beef kese pa to be ka na nsem mu kwesi official ebe ka dum so ho asem Kevin be gina na so be gin to kwa no tare ni ase be konto kwa je say oh ene Obaa come Mahama dey say we hu Kevin tira yam na Obaa ka 2025 ni mu that time na young don ene Twene Jonas na adibiyasi efa pa de Mahama ko che ni adade ho eno meka say bi nyansenim Mahama fasika no enye oman ni ye no nyanso de chicha pa de adade no that day ana Kevin Taylor ebebo threat ese World Cup na be course no e 2024 World Cup we no you only pen born no omu amanone omu akwantu mi wasi ho no mo ba World Cup no before say best start no ono odom bebe fie omu nya World Cup ni bi hwe omu nya ball bi hwe say te People krom ha omo hwe World Cup ni bi. Makasa say we be damboa. There are some people Ghanaians in this country. Omo so matan krom ha che. Enye John Ambantem for ibi o enye 3 months 4 months for. Enkofo be go krom ha makasa we. Some of them will not watch the World Cup. This 2020 day. This World Cup coming up in June July. E bi hwe bi. So World Cup abe two krom so mo hwe bi. And Paul Ambantem for no mama 1990 krom ha be jibi jon wa ko omo di kwampo dem dom ntafre. I'm talking about those who sit in America, so much America. Some of them will not watch the World Cup. The people I have picked issues with this year, Samira Baumia and Afinyomakin. These two people, I'll never forgive them in my life. But apart from that, so maybe I'm making fun of the person or I'm just joking. But for me to have a one-on-one banter, say obia bomidi o baby, obia ka bibia fa me ho, na mabetena say nipa we ka me ho asem, nipa we ka bibia fa me ho, enti me buofu, enti me responde. Now majority of them will not even see the end of this year. Why should I even be worried about people who will not see the end of the year? No, I've passed that stage. It is also critically. I don't entertain those kind of things. I don't come and sit here and say, Matis obia bomidin, intinipa we are bomidin. I tune my mind. You are not even part of my production. You are not part of my focus. I try to speak to the people I want to speak to. Because many experience with Juma we mu. Emma, that do buy no. Now more for Twene Jonas. And you don't say more befie, Twene Jonas, Kevin Taylor, what the more befie. And I'm so Emma Twene Jonas ever reply, Kevin Taylor. Say Kevin Taylor ya bema on fa dem refi. Kevin Taylor to me the member Ghana menu medro akume ho me do nyame menu edro akume dona America man panyini Trump tie dia me America man panyini Trump onu kurenti mfa Twene Jonas ma Ghana na enye kwasia te say Kevin Taylor onu wo hye box Jimmy Kevin Taylor na won na funu se dibo wo hye box mu Obaa na kire ne de onye adwuma hu anopa no Obaa ayisika to o sori a fami maniko school ebotu akofo bra okofo mo ban se na wakoye o video no enti Kevin Taylor o follow Obaa instructions Obaa osum eche ewa America broni ba na kire ne de onye tie ya mecho no broni ba na kire Kevin Taylor de onye Twene Jonas me ana me kire me ho de menye
Tiere me channel nti kwase ampa me broni friend me catch them me record video me ya me friend because why then or na ye real estate or me fee no mama rent me o mansions so America abrofo ne ma rent mame nti omone customer ne kasa wia na oma expect say me landlord me kwa ko he customer say me manage ho information I provide manage ho say me fee be mana no questions be bisa me ma bisa o man sana o man hand keys ne dia mom eno ntino om frame me ba me catch up say me here dem me record video me wia me dem asemo man na be beef back and forth e came to say eba no show no si biem e na be ka so no ka asem no wa ma obi adini but obi e bema o mo ni din e wo ni show no so on tran the show no so en for no came to picture ento so no mo ndi say Kevin Ekobedi Taylor ni enhwa de Hey dogs. Obi infa me picture and on official page. No one find me picture and on official page. Now address me directly. No one share your bema ukruma. You can speak and mention Kevin Taylor. And there, your friend probably break Kevin Taylor. Do you see what dino? I want me picture. See, I didn't call for picture to me show so my official page. Now me bomb dino. On from the picture and to or no show so the Facebook live. Now guys Kevin Taylor. I mean I'm the picture to me show so now on cancer now or cano. Remember say only 24 hours to America. Me do be coffee. Kwasi afo mo say easy. Me tell you na I am gathering what I can gather. Intermediate my mamu room no obianka de obeka. So who the right to sue me in America? Do it. So me can once some krom ha now shall I say my can try to so go and sue. But so you waji so become asema. Make sure say wo come asem no. Now they me picture account. So when you ding. Now who say status a wo no a more ding. From a picture to one cast page, so your Facebook live, not picture that one chain. Now who address me, this man, this guy, Kevin Taylor, me say your friend me sumo America, near shed your marano, a benin be do krumha. I met Shiramo say krumha. Munina, ye immigrants. Na me echo my promise you classic kufu, so obeko jail. So what's the Ghana now just say Obama sa, Oshua sa, Sebio, what you bon 9 and I want now to see a chair. When you fusa Katie, I'll just saw your bema. Udu imrana no anda bones sa imrana no ding. I am promising you Williams and if it's sapon. When it's ankwasiafo no, especially sa kwasiana, never pensi daitono. You will go to jail. Apart from almost starting case we no. Boy ba kubu organa and who fee bi wa wo se preku. Me say we make a statement bi. Dan be enwachi and then e ka Twene Jonas esa come there back to back. Then you can Kevin Taylor. Edema hama bomu demo mu ankasa. Obi se fire Kevin Taylor no ho se beans. No ho se kwadu ayaka so. Kevin Taylor de nyame asese John Mama Jimmy a odi esika ne hwew. Kwase toruwa ene won kwase ama nka ba mo bo wi ase fucking. Obi abetra bloche so many years. Now ti Obaa basement. On so nko pa adwuma nye. Kevin Taylor me no na wa America mo pa me enyimi. Mo pa me enu ye me enu anfati a oni hwe de Oscar. Na ye hwe de ono onim criminals. Now yes mama obi anko finishing anwumre ya aboa wodi mama hu se ode ne kwase abeto nkofo bio kwasia nipa ni tia light majo mama aboa no otua sika ma no okofro ka okotua di levi every day auto meter light guso auto anasa apart from say auto ana mawi ana manasa no mo san ma ne da sumu na o complaini akwasia boni oyeye o hia do kwasia abeto obi ya mama jimi on unim se untimi nya adwuma na obi asoma post gie fatu o obeti John Mama betimi do kwase ya de post na to ende ya betimi de ato Odem wo mu ankasa wo kan ya to the point wo kan se kan ya kosi se o kire mu se mahama sebe ene Kevin Taylor kora eyege Muhammad Kevin Taylor tumi nyina ka e so batwe kan enye video Kevin Taylor ya aboa unfi un pupupu se de ono Kevin Taylor John Mama din trum entina na afunu nyina ahihye entina John Mama timi de tina private jet tim no de na bagana Kevin Taylor John Mama din trum tina dwen nyina anya adwuma kwase aspem se wurawura trim enti wadwen nya adwuma Kevin Taylor hu fi ate kwase abema tantantan wanim se na ntwibini wo ho a afunu ahoho no se di ball kwase bi ba te se wo jimi wo mpe o manye mafu mo selfish reason ya bia TV amount na obi ebre na ya ofe on kwase jimi memo obi dija akoto TV no kwase de nko anu ntum memo obi ahye TV no obi antimi kasa na o Ghana o Twene Jonas said so kwase toruwa but nyina hamu no Kevin Taylor ntima reply to Jonas back to don't say the see me
Debia said Twene Jonas gyina mahama so and we gyina so anye gyina keto a wo gyina no so ankasa e ma hunu say wo gyina mahama so gyina no so hard wa obuni ko mu a obuni a wo gyina no so ankasa dum so oh wo gyina mahama so ankasa ene private jet om ko to ye da ma sade ama Ibrahim Mahama je de wo gyina mahama so gidigidi e ro ka biara Kevin Tira je ne samba wo bogum bi no supplement no e ko Kevin Tira himfie straight but ni na mu Kevin Tira ntimi reply ba kokra. On timi me reply ba kokra, but nansi emu a TikTok akwese official. Ebe share the frustrations. O tell ba ne board ne, ba dum so ha no. Odo be share the personal experience no. Kevin Tira so won ti ase. E ma ne obe threat boy. Na eno ana ko media am fa say na Kevin Tira ye nte wase o. Wo se obi obeka wo bia no, oni benya. Wo na command internet no. Wo ye ho obi kama ha masem a oni nanya Twene Jonas dear ba dear na ekoso nti a Twene Jonas wusuro no da bia wadi watama otimi nso so de ba sebo a be kire Ghana for ye de hia Twene Jonas hwehwe no Kevin Taylor Twene Jonas so hia o entokwan ja Ghana for na fa bra America to America level to level wose men kan che say ja ko official no onya hwe no na etwa fenene wono de wo kansam wo kodito eti sosin so no so be ma ne be ma level to levelness mummi no fansie ne ehu ba bia susu ade bore ho befa wasi akwasi wo official nya hwe o ta na di ne me made kwa o ta no kwa de wo ye nyina na ase wo fefe woni ase kwa fefe fabra na fa ba prankensi mafi obetia we intenses so obetia wa ya ase obadwu wofu wasi wono ne wa ho jaga na ntokwa no na fa bra wasi wo hian wono de wakansa papa Twene Jonas se men to gratio man bia na wonte wasi ja akwasi official sam na wudi no enko ba bia na fa face no face the face mema mienu America to America be kosai ana woni ne mienu choose the choose be kosai ana oya afo mienu be kosai ana mabuza fa so America me boa ye nya na wa Twene Jonas wa ha na bla so ha Kevin so ha Twene Jonas kra de asemi ba ye kanya wo ka dito wo kan sampa o so si mama so papa mama so enye ne a wono so che na dwen kabi mamen kabi wono so che na dwen wo fight what ma ja wono si ho ama wo antokwa ye ba ufie what ma ja de ye ba ufie bon konten kohwe bon konten kohwe ana wono so wo ye no ho allegation nako so wo de bibia utimi ye eti wono no de na gunsuane ye so a wo ye report na mana ko nti won de won kan to kwa wo ye nkudi na wo de na ko sese wo na atwasu ugu adwuma de soya carry de soya wo ye bibia hye won sante se me pa uchaw wa me pa uchaw abese ni ma enya bra sese woni apacha wo pa ntu hian me se mu mienu na mo America mo fa feso na mu nya afida ntokwa no e afida e wa both boss na mu mienu kalobo to kalobo na mo fa feso nya hwede besi jai na mfataw jai na eni pa jai nkoi Ewiase me ka nipa wa jimi a wonim nyansa Kevin Taylor ye ka nipa ye ka jimi fo a wo sia Kevin Taylor kofie na koda ada na wo jimi sa nti de wotena o microphone na chika say voter lake wono MPP fo na wo ho eno nti na amadum so wo jimi wuni ha na wonti abroche wo na ekufo do ma light ni susu for good 8 years na wo hefa na me say sa video no ye no bia wo comment wase bia wo so wajimi ye ka say NDC fo wajimi aya na monti ase wajimi ma ye hu de say enko kata MPP fo na wo ho the very day aye to abayi mu NDC fo no enko fo kwase afo no to abayi mu no that very day na mo pam institution wo Ghana ha nyina enko fo ewo mu nyina mo pam wo film aye de na ne de MPP fo na e control lights Kevin Taylor me anwi ye hu eni wajimi Kevin Taylor preko o si den se dum so aba na ye kan wan sema na do kwase ti on me kan kwase akenkan se ni Kevin Taylor ja ijimie no se wo nim nyansa suanyansa enti san kwase akenkan na ya uti media no so ana ya o se media ni ya o dia se wo na onim kasa na se bibi no ja ijimie na suanyansa nya wo ye na manfo aba be ye bi atwamu enti suanyansa se ijimie na o di ti amanoni se den suanyansa wonum na wo kwa amononi no hu se omo ye omuni amaye ana hu se omo tutu omuni amaye e onum dum so wo mi bisaw ni ujimi na odi ti amononi na ya o se
We a guy na nya fault omo no maye asia man beka de wo ye ya onfuna totototo a wodi gina onom no so see edi akwasu official tuma beka de wo ye ya onfuna totototo a wo betra kam na ma wonim asoasoa da bia onfuno aye wonim ma no beka na ye ntia obody cry say chimifo body Kevin Taylor obody cry say chimifo body wonam ha chon Kevin Taylor, Obaa imply say Jimmy for body. Wonam ho John. And now we are then wonam ho apua kwasu official ni tunum ayonum. Kevin Taylor, kwasu official ni tunum ayonum. Wotimi betra kamlem ni chese adwum pone so oni tim. Abro ni bayenti. Watimi abetra kamlem say me we wo tachi adwuma bia me so me tachi adwuma no. I will bring your career down. Wo ya apua. So kasa Oya bua muntie se boy no odi obi atama muntie 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 in the space of 3 days, you do light. Now shop bills are utia. Na nipa na tia bills. Wakoto lights. Na se omantum light na wo say man nkasa because wo Kevin Taylor chimifo wa ban na wo so nti pebo a Kevin Taylor chimifo ono akoto ni sika akoto light a omantum light no 3 days enka wo say man nkasa na wo chimifo kra wo ti America wo ti Ghana wo bia wo nim dia amanfo kom no wo no ontena America on condemn aban no da won't na America or any ayi amampan for atam da kwasiam pani onu na ote Ghana ho na wasan so kra the evidence atonwa why den wakoton light or say any 3 days na ye den light na sa omam ye den adum light na se nipa no wo comprenia all right as a Ghanaian all right so betimi a compreni obetimi aka na adwen Ghana ye want democracy ye want freedom of speech and nipa no betimi aka na adwen no wo chimifo wo so wo no wa ban na wo so nti no man kasa wo oni wo num pepepe wo ye chimifo pa Kevin Taylor wo ye chimifo pa because boy no onya wo hwe and why the what tu ani asini so and na person wo den back down boy no onya wo hwe won sa wo na wo mfuno soso wo na wo mfuno adoadoa wo na wo fu adoa kwasiam pani inti no wano oya inti no wo the boy no beba down oya Ghana ni o the right so obakasa yeah ana Kevin Taylor so wo wa ban na wo so inti no ma Ghana ni bia nkasa wo obi anta na no ntum na wo mebua kwasia na Akufo-Addo tama ayi wo so no Akufo-Addo wo so no da bia na wo me condemn no Dabia na o medidi Akufo-Addo atem Ghana mpanfo uni obi atem sitire unim sa wo ye hwan wo ye chimifo pa wate wo ye chimifo pa asia ye yanko school ye be di watem fala me school be fanya hwe wo betra wa wo funa doadoa no wo fu ahye wo fu adoa e dia na ahye wo fu wo ba be chechim Kevin Taylor Obaa be chechim diama wo fu adoa wo fu aye kapu na wo betra kamera na wa ye ma wani ma ye fuste wani ma ye sakatu na wo de betra kamera no Obaa chechim asia man Ushapiosa asuko no ma bankra ya bebe bobra ifsike nyeje bela ejwa ebitime twa like this something can nyanhia that's also cut your coat according to yourself move say mo binu so no where you people deserve it ba cut your coat according to yourself and yet by force say ye eyi kotrafikesie mu ana ye skani by force masa me both two sides you na masa musu mo binu Sabuza omo pempem Twene Jonas omo pempem Kevin Taylor say onko reply Twene Jonas but for year na akire nie Kevin Taylor entime reply Twene Jonas. What do you think? Deba de na ekos obi a the master and I said chere wadwe ma me e wo comment section ho dem how you penya blog media agra